Kama mnavyojua rais wetu ametuagiza ya kwamba pahali popote ambapo tunaweza panda miti tupande. Na ukiangalia hii sehemu yetu huko na nafasi ambayo tumepata ya kupanda miti open spaces, na pia kama mnavyojua kwa wakati huu kuna wakati construction ilifanywa, na tukaona pia sehemu kama hii tunaweza pia kupitia na tupande mtu moja mbili ili tuweze kufanya kama vile serikali wametuagiza. Kumaanisha ni vizuri kule chini miti yanokana msikia kidogo mtaendelea kuipanda kwa leo. Ruhusa ikiwa pia kuingia sehemu kama hizi tutapanda. Nafikiri rais wetu wakati aliagiza watu wapande miti, ni pahali popote ambapo mtapata nafasi ya kupanda, be it private lands, be it public lands. Kwa hivyo pahali popote ambapo tutapata nafasi ya kupanda miti tutapanda, na hii exercise itaendelea, sio tu wakati huu, hata mvua ikiendelea tutaendelea pia kupanda miti pahali ambapo tutapata nafasi ya kupanda. Umepanga kupanda miti ngapi area hii? Tuko na sehemu kubwa. Kama mnavyojua sehemu yangu hapa imekaa kama jangwa. Tuko na primary school kama 5, iko na nafasi kubwa, na kwa hivyo tutaendelea kupanda pahali popote as long as we have the trees to plant. Tutapanda miti. Kwa hivyo hata tukipata 5,000, 10,000, 50,000, nafasi iko ya kupanda miti mingi katika sehemu hii. Kuna waliohusika katika uharibifu huu wa miti ya hapa kwa aliyekuwa rais wa Kenya. Ungeuliza vipi kuhusiana na kuja kurudisha miti? Kitu ya kwanza ningesema haikuwa jambo mzuri kuharibu mali ya mtu yeyote. Na kwa hivyo mimi ningetoa ushauri kidogo, lakini nafikiri kutoka wakati ule hatujaona tendo kama ile, na nafikiri sisi zote sasa tumekomaa. Hatuwezi tu naingia kwa mtu na haribu mali ya mtu, na kwa hivyo tukisema sisi zote tuwe tolerant, just tolerate each other in politics, in business and in anything, so that we can be able to grow together as a nation. Sawa, tuge sehemu ino huku gwitagwo Gatong'ora ward thĩinĩ wa Eastern Bypass, na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twambĩrĩirie shughuli ũhoro wa gũkĩhanda mĩtĩ kũringana na ũrĩa rais witũ agĩtũrĩtie. Koguo twĩna mĩtĩ mĩingĩ mũno tũgũkorwo tũkĩhanda thĩinĩ wa gũkũ Gatong'ora ward, thĩinĩ wa bypass, na harĩa hothe tũgũkorwo tũkĩona nafasi ya gũkĩhanda mĩtĩ nĩ tũgũkĩhanda. Gwĩciria mwakĩrora twĩna ageni aingĩ na mũndũ wothe wa wendi mwega nĩ tũmũnyitĩte mbaru. Mũndũ wothe ũkwenda tũnyitane na ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra na nĩgetha tũkĩhande mĩtĩ na tũkĩrute wĩra ũrĩa hihi Ngai egũgĩtũhotithia tũkĩrute wĩra. Mũrecirie kũhanda mĩtĩ ĩno haha, mĩtĩ ya Uhuru yathũkĩirio nĩkĩ? O ta ũrĩa mũĩ tuma kũndũ kũngĩ, na twoima haha twĩna atongoria angĩ tũragĩcemania nao tũhande kũndũ kũingĩ. Koguo to gũkũ nĩ twahanda, no ningĩ no tũgũthiĩ kũndũ kũngĩ na kũngĩ na nĩgetha tũkĩhande. No ngwĩciria harĩ ndũmĩrĩri ingĩenda gũgĩcendi njuge ti wega gũgĩthũkia kĩndũ kĩa mũndũ, ti wega ũguo andũ mokire magĩtema mĩtĩ, na koguo no message ya kuga atĩ inyuĩ mwagĩkire ũguo tiguo gwakĩagĩrĩire. Reke twethage njĩra ingĩ cia gũgĩhũthĩra na nĩgetha tũgagĩtatua ile shida ambayo tunaweza kuwa hata kama ni ya kisiasa. Nĩ mũgũthiĩ na mbere na replace mĩtĩ ĩrĩa yatemangirwo gũkũ nĩ andũ arĩa mathũkangire? Gwĩciria ta ũrĩa mũĩ mũgũnda ũyũ nĩ private, na tũngĩkorwo twĩna rũtha na twĩna ruo, tondũ president witũ nĩ agĩtwĩrĩte tũhande mĩtĩ, tũgũthiĩ na mbere na gũkĩhanda mĩtĩ kũu na kũndũ kũngĩ kũrĩa gũgũkorwo kwĩna nafasi ya gũkĩhanda. Koguo nĩ exercise yambĩrĩria na no ĩgũthiĩ na mbere tondũ Ngai witũ nĩ atũhete mbura ĩtanakĩa,
tukwenda kuona ati twahanda miti mingi otoria gwake hotendeka. Sawa, chairman. Tuongea na chairman hapo hapo ni sawa hapo. Chairman, tueleze hapa tuko wapi na kwa nini tunapata hapa tumesimama hapa. Tuko hii shamba ya Uhuru Muigai Kenyatta. Mahali watu walikuja wakaharibu mali ya watu. Na tumeanza kupanda miti hapa tukisema ya kwamba ile miti ilivunjwa hapa, lazima tu replace miti yote ambayo ilivunjwa, kuhakikisha ya kwamba tumepanda miti vizuri. Na ile tendo lilifanyika hapa ni tendo la kinyama, tendo ambalo halikuwa halifai. Tunasema ya kwamba ile miti tumekuja naye, tumepanda miti hii area yote kwa sababu ni kama protest, kuonyeshana tulikasirika sana vile watu walikuja wakavamia shamba la Uhuru Muigai Kenyatta, wakavuja miti, wakaanza kujigawia mashamba, na hii haifai. Hii ni mali ya mtu binafsi ambaye haitaki kuchezewa na mtu yote. Tunasema ya kwamba hii ni kama ishara ya kuwaonyesha watu, hii ni onyo. Kama shamba ni la mtu lilindwe na watu wakae imara wakiangalia vitu za watu kama ni zao. Kama mtu alinunua shamba lake na anunue na pesa zake, inafaa kulindwa. Kwa hivyo tumechukua hii jukumu, tumepanda hii shamba, tumepanda hii primary school. Hii area yote tuko na miti kama 5,000 na tutapanda popote ambapo pako na nafasi ya kupandika miti. Walioharibu hiyo miti chairman, ningeuliza vipi kuhusiana na kuomba msamaha na kurudisha miti? Wale waliharibu miti na hawajarudisha ile miti wengine walienda wakachoma kama kuni. Tungewauliza waombe msamaha. Na pia kama kuna mbuzi zilibaki kwa manyumba zao, warudisha hizi mbuzi zote ili ziweze kuzaana vile mwenyewe alikuwa anataka. Hata kama Uhuru Kenyatta hayuko, hata kama yuko sehemu nyingine, lazima tulinde mali ya matajiri wote, ili tukae tukijua ya kwamba hawa ni viongozi wetu ambao walikuwa na wanafaa kupatiwa heshima. Leo mlikuwa mnapanda miti, ni wakati mwingine pia mtapanga mkuje kurudisha pia mbuzi kidogo? Tunajaribu kutafuta wale watu waliiba mbuzi, na ikipatikana tumewatangazia tarehe 31. Wale ambao waliiba mbuzi na wajakula wazilete hapa ili tushike, tupatie mzee. Tuko na mzee wa heshima sana hapa, anaitwa nani huyo mzee? Tunampatia hizo mbuzi kama zitapatikana, na turudishie Uhuru Muigai Kenyatta mbuzi zake. Sawa. Chama twari viana gikuri twire murekate guku mugunda-ini wa Uhuru. Turugamite haha tondu ni twarakarire muno ni kuona andu aria mokire magithukia mugunda miti ino murona yothe guku ni kuo miti yatemangagwo na andu makegaira migunda guku. Ithuĩ nĩ twarakarire muno nĩ maũndũ maya, na nĩkĩo tũrũgamĩte haha tukiuga atĩrĩ maũndũ maya mekirwo nĩ tũreganĩte namo, na tũkĩte kũhanda mĩtĩ ĩno as a sign ya protest na maũndũ marĩa mekirwo, kuga no to people's property. Indo cia mũndũ iheo gĩtĩo na andũ maheo gĩtĩo, na ona Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta aheo gĩtĩo, nakĩo tũrahanda mĩtĩ ĩno tũmĩcokie, na tũkũhanda nginya rũgiri-inĩ guothe nginya haya hothe mĩtĩ yathũkire, na tutiare kugitira maundu macio mothe na hinya witu mothe na meciria maitu mothe, na nitauga ni ngatho muno ni undu wa andu acio moka kwirutira kuhanda miti yo. Urahanda miti igana ria chairman na aria mathukirie miti? Ithuĩ turahanda miti kuma miti 5,000 nginya 10,000. To haha iki tukuhanda ĩno yothe, no nĩ sign ya kuga maundu ni mekĩkire na maundu matiarĩ mega. Ũguo ona warora ũguo nginya gũkũ mĩtĩ nĩ ngĩrĩ mĩingĩ mũno, andũ nĩ maiyire mĩtĩ mĩingĩ makĩiya mbũri, na maũndũ macio mothe nĩ protest ya kuga atĩrĩrĩ tũtiakenire, na rĩu mĩtĩ ĩyo no mũhaka tũmĩreplace. Mbuzi pia mtapanga mrudishe tukifika? Mbuzi wale ambao walikuwa andũ arĩa othe mohire mbũri icio rĩ, turabanga angikorwo macario othe ona angikorwo ni anene kana nini macokie mbũri ciene nigetha gĩthaka gĩkĩ gĩtigũikara ũguo, na nĩ wona gĩkĩ nene gĩthaka gĩkĩ kĩrĩithagio mbũri ũrĩa kwagĩrĩire, na andũ makorwo mena thayũ magĩtungatĩra indo ciao.
turauga Uhuru Muigai wa Kenyatta arangirwo na giterwo ni mutongoria na ni mundu wa bata na ni turamwihoka ati ni eguka na anyitane na inyuma mahinda rimwe. Kama no tukorwo na estimate ya mĩtĩ igana ũguo yatemangirwo na ĩgĩtiga bũrũri ũyũ wa Uhuru hana kĩwega. Mĩtĩ ĩrĩa yatemangirwo ta makĩria ma 5,000 mĩtĩ mĩingĩ mũno. Ũguo andũ aya nĩ mathũkirie indo nyingĩ mũno na makĩiya mbũri makĩria ma 1,000 matakuĩte icio nĩ marĩire ingĩ nyingĩ. Na ĩkorwo andũ acio mokire mena nia ya gũthũkia rĩ, rĩu tũkĩte na nia ya gũcokanĩrĩria indo ici, gũcokanĩrĩria indo iria ciathũkirio cirũgame na kũgĩa na wĩra mwega wa kuga atĩrĩrĩ tũkwenda thayũ wa mũingĩ ũrĩa ũgũtũra hau tene na tene. Wanachokora chama ya Jubilee ambaye ni ya Uhuru bado wanasukumana nayo. Ungesema nini? Tunasema ya kwamba vyama kama Jubilee na vyama ambavyo viko katika Mount Kenya lazima vipatiwe heshima. Tunasema Jubilee ni chama ambacho kimejisimamisha, lazima kipatiwe heshima. Kuna uongozi wa Jubilee na pia vyama vyote ambavyo viko katika mlima wa Kenya lazima tusimame imara na vyama vyetu. Tukiangalia huko tunaona Rift Valley kuna UDA, tuende Kisumu tuko na ODM, huko tuko na Wiper. Sasa tunasema ya kwamba hii maneno yote ya kufuruga vyama lazima ikome. Tunawaambia hii tukipanda miti kumaanisha ya kwamba tunataka watu wasimame kama miti na wapande miti. Ukipanda miti unasaidia taifa. Hii ni kusaidia pia hii maneno ya tabia nchi. Chairman, kuna watu walikata miti, yes, wakachoma miti. Unaambia serikali ifanye nini? Serikali ichukue jukumu yote ya sasa wale watu wa maana walipanda walikuja miti na wakaenda naye. Sasa hiyo tunawasamehe tu. Waende wakatumia hii miti yao. Sasa tumeshapanda miti nyingine. Hata Uhuru si mtu maskini ati vile unafikiria miti ndio itamsaidia. Hii ni katika ile hali ya kuangalia heshima tu na kuona huyu mtu afai kushukuriwa. Si ati Uhuru anaenda auza hiyo miti ndio anasema ni katika ile hali ya kurudisha heshima tu kwa binadamu. Sawa. Thank you, Chairman. Thank you.